Mai kagwai na tao Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tunray net la may tunriu daray. Asai December tarik paday kum singne ni treat na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong December tarikathum, International Day of Persons with Disability kum singne ni treat na pungu. Agape hold Tamenglong District Headquarter kau, fostering disability inclusive society for advancing social progress. To my team kau District Social Welfare Office Tamenglong kani Tamenglong Handicapped People's Association rate kariu na lang kanthe. Kamung kau di may din bui SGO Tamenglong kani Dr. G Machachunglu CMO Tamenglong kanai rui Chief Guest kani Guest of Honor Sulau kanthe. Dr. G Machachunglu CMO Tamenglong rui Tamenglong kau differently able person hamit hai persons with disability hai ka singkai na nai bami tiki enroll sulau mai sunatu paina ka enrawi asai ngan milung kau pai pedai chui na pedai hai enroll sulau bami milung kau tai digitalize sukan mai pai nai chui na kathup na de kumai sang rei bai mai pai nai na khai rei office kau gwang na digitalize sulau kang CMO Tamenglong DHPA kau ti thai kane PWD certificates in mai nun rei digitalize sukani thai India tong kabam kwai khau chiu na nang new tong data tai zaunu pani tuna sa kane Manipur khau differently able person chingringu na kathum inbu nai ba mi kumna new Tamenglong khau ni thau ku mai chon sai me nai ba mi thai gwanga registered suna ka daw sa mai nun hai la lo khang sang hoi kane differently able tong certificates in mai nun roi welfare schemes kani healthcare benefits hai la taw pani di mai din bui SGO Tamenglong rei PWDs nun khau nang new le tuna aniu ka khau bai mi tong ma ge kumna government rate ng new khang kada law diang ba mi tuna sakane SCO te rate HPA ka social welfare department khani medical department ta induang na kadaw sa mai nun tai la taw khang karamo tuna katiu law kane SCO Tamenglong te re election kan yu kan khaw PWDs nun khang special attention ti law na postal ballot hamit hai vote pai khangwang mai nun ta wheelchair khani helpers ti law na in khala ba mi tuna sakane infal December tarikatho Ministry of Civil Aviation rate Manipur ka flight connectivity tigai inbu thau khang Infal to Guwahati to Delhi flight hai tingzin khuang pungu ministry na pungu khawni sam khang flight ke than hab laudat bam thi kumna aircraft capacity ni phai khat rik te chat bam mai rui phai nai tamru na kanai seats inbu kudat kan the Infal December tarikathum Manipur ka Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme hai ineligible beneficiaries lakha ching rik secure na khat phainai rik dai na padai khang ching rik saru nga pung point rik dai na secure crore hai ti tang bam the tiki agriculture department roi mitung sian hai la han dat khang rap mit hai legal action hai sin thau khang tan su law mak na ba me PM-KISAN scheme hai December tarik khat kum singnai na rut na ta chat khotai ri tan su ka hau kan chongi kum na mitung scheme dong fraud hai tingkum akhat ma thang tai ri thai pat kan chongi principal accountant general audit Manipur re audit details report tamru na khat March kum singnai ni tri na kanai khaw publish sukan mi khaw supporting documents mak mai nun khang ngan na PM-KISAN tong hai sian hai credit subang mai ariu kani kumna mi tong sian inphang mai nun tai schemes eligibility criteria ta tuan mai nun income tax pa ba mai nun ringan na phangba me da audit report rate lian kan chonge Manipur ka PM-KISAN scheme beneficiaries lak pungu ching riksecure na kanai phainai riksecure nai mi lung khaw la kha ching riksecure na khat phainai rigdai na padai hai thu ka ge nai my mandatory supporting documents submit sumak mainun ni kum na kaniu ko tai November kum singnai na rut na chakiu khore February kum singnai na tri na khat ka khaw government re approve sulau kan mainun ne supporting documents mak mai approve sumai tai state nodal officer re IDMANIO1 sinna sulau kan tongi SNO te re scheme ton guidelines that one na jama bandi land records bank passbook hamit hai Aadhaar cards ka zaw makna khani district or block level ka original document verify sumakna approve sugai kan tongi tiki asaingan milung khaw agriculture department re mi tong lam khaw tan khana sini sin thaw law makna bandi dona cham de report sukane Infal December tarikathum President's rule bangkaw government re internally displaced person nuntong demand ta thau sulaw maknaba maiti hai pian mak mai indaw na education hai ran good ni the tuna sakane Manipur tung latlu khawre kaniu kai sam ga law na ri pagtat ba mai IDPs nun roi kaniu kai ling khaw tilung law dat khang demand suna protest hai tat kai na bam chongi kumna IDPs tong protest ta kokumi re ma chong law na bam chonge IDPs nun tai re Delhi khani state administration re kaniu ton demand ta thau sulaw maknaba mai hai mansai chingching khang lung kabiu mai ti law bam the Manipur la lu khore relief camps khawlung ba mai bu rutna chakiu tang pani the tana sakane Infal November tarikathum government of Manipur officials na central government's framework end of life vehicles ai environmental safety khani chang khaw thaubiu mai gari na kha ti thau khang states transport policies adopt sukan the mi tong lam khaw
Transport Department Secretariat Khao Motor Vehicle Act Section Riksru ngapung bang khao notice tipakan jongi notice category registered sukhang valid tuan mai kwai tai authority hammi thai court order tina registration cancel sukhang ti thai kan the gari nun ELV category khao ba mai kwai tai registration cancel suna state authority regari ta collect suna lana sura kai khang khani authorized vehicle scrapping facilities race scrap sukhang sa kan the ge nai me jam ti thai mai Office of the Manager Transmission Subdivision Number 7 Manipur State Power Company Limited Asai December tarik padai kum singnai na chui na pungu khau jungle cutting khani clearance work nai mezang rui lauchuan khongru creating zin khuang padai ngan transmission line 132 kV loktak to Riangpang line 33 kV Riangpang to Khaupum line 33 kV Riangpang to Tamenglong line 33 kV Tamenglong to Tausiam line hai shutdown supni Gas jam asai December tarik padai kum singai na chui na pung khau tarik chui na kanai September kari tarik chui na chakil September kum singai na chui na pung ngan khau gas booking sulau my serial number ching chanai phai khat rik sanai na chanai kari serial number ching sanai phai padai rik dai na churuk ngan khang insan ni Tamenglong ting nai lon Gaanphiu tarik padai kum singai na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than ne Gaanphiu tarik pungu kum singai na chui na pungu Lau chuan kalan ting zin nai na ye sing bang ting puk in than ne Mai ku gwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek jan rek ngan ma nga thon ku wei asai khung tu cham hai khau ringan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the